Onun adı Çingiz Qurbanovdur. O erməni silahlı birləşmələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olmuşdur. Lakin şəhidimizin cəsədi hələ də ermənilərin əlindədir. Düşmən tərəfi 2 həftədən artıq müddətdir ki, bütün qanuni normaları pozaraq şəhidimizin cəsədini bizə verməkdən imtina edir. Onun şəkillərini müxtəlif sosial şəbəkələrdə yayaraq, onu və Azərbaycan xalqını təhqir edir. İndi biz bütün dünyadan və Ermənistandan şəhidimizi tələb edirik. His name is Çingiz Qurbanov. He was killed while showing a great heroism during a violation of ceasefire from the side of Armenian armed forces. For more than 2 weeks, the enemy has been violating all of the international norms and is refusing to return the body of our martyr. Moreover, Armenians have been insulting Azerbaijani people by posting the pictures of our soldier in different social networks. We want our soldier back. И более 2 недель, нарушая все международные нормы, они отказывают нам в его возврате. Более того, фотографируя его тело, они выставляют его в социальных сетях, тем самым оскорбляя азербайджанский народ. Мы требуем нашего героя назад. A consecuencia de la violación del alto el fuego de las Fuerzas Armadas de Armenia, él falleció como un héroe luchando por su patria. Los armenios no nos han dado su cadáver. Hace más de 2 semanas ellos renuncian a devolver el cadáver de nuestro soldado mártir, violando las leyes internacionales. Los portales de Armenia comparten las fotos de nuestro soldado en las redes sociales insultando a la gente azerbaiyana. Requeremos nuestra mártir de los armenios. アルメニア側から決戦違反が行われたとき、勇気を出したチンギズは死亡しました。彼の遺体は今、テロリストの手中に落ちています。2週間も彼らは国際協定に違反し、遺体を返す要求を断っています。それに、遺体を写真に撮って、ソーシャルネットワークで公開したことで、アゼルバイジャンと侮辱をしようとしています。我々は私たちの勇ましい兵士の返しを請求しています。اسمه تشنجيز قربانوف قد اجتهد بانتهاك الوقف لإطلاق النار من جنب جيش الأرمان. جسده الآن في يد جيش الأرمان رغم كل اتفاقيات الدولية. اليدو يرفض إرجاع جثة الشهيد. الأرمان يقومون بنشر جثة الشهيد فبنشر يحتقرون جثته وأيضا يحتقرون الشعب الأذربيجان. نحن نطلب شهيدنا من الأرمان. Il s'appelle Çingiz Qurbanov. Çingiz Qurbanov qui a combattu et a été tué le 29 décembre en 2016 à la suite de violations du cessez-le-feu les forces arméniennes. Son corps est encore chez les Arméniennes. Il est de 2 semaines, les Arméniennes violent toutes les normes internationales et refusent de nous retourner son corps de soldat martyr. Les Arméniens partagent les photos du soldat sur les réseaux sociaux et insultent le peuple azerbaïdjanais. On veut le corps de notre martyr. Sein Name Çingiz Qurbanov. Als Ergebnis der Waffenstillstandsverletzungen durch die armenischen Streitkräfte zeigte Heldentum und getötet. Sein Körper ist auf dem Territorium Armeniens. Der Feind mehr als 2 Wochen hat sich geweigert, den Körper der Märtyrersoldaten zurückzugeben. Verbeutungsbilder von Soldaten, die von den armenischen Metzgern getötet wurden, beleidigen ihn und die Menschen in Aserbaidschan. Wir wollen unseren Märtyrer aus Armenien. 그의 이름은 진지즈 구르바노프였다. 아르메니아 무장단체가 휴전을 파괴한 탓에 용감한 그는 목숨을 잃었다. 그의 시체는 아직도 아르메니아단에 있고 아르메니아족은 2주일 동안 국제 규칙을 어기면서 그의 시체를 돌려주지 않는다. 또한 양심을 잃은 아르메니아인들은 그의 시체 사진을 SNS에 올리고 우리 군인은 모욕한다. 우리 군인의 시체를 돌려주세요. His name is Çingiz Qurbanov. Armenian armed forces violated ceasefire and he was killed.
Now Armenians have his corpse. Armenians violated all international norms and refused to give back Cengiz Kurbanov's corpse for more than 2 weeks. Armenian handmen shared photos of Cengiz Kurbanov's corpse on social networks and humiliated our matri and all Azerbaijan people. We want back our matri's corpse. उसका नाम चेंगिस कुर्बानोव है। आर्मेनिया सशस्त्र बलों के और सारे संघर्ष वीरों का उल्लंघन दौरान एक महान वीरता दिखाते हुए चेंगिस कुर्बानोव को मारा गया 2 हफ्तों से ज्यादा हुए दुश्मनों ने अंतर ऑस्ट्रिया मानानाल का उल्लंघन को रहे हैं और शहीद चेंगिस के शव को वापस देने के लिए मना कर रहे हैं। इसके अलावा आर्मेनियन लोग सोशल नेटवर्क पर अजरबैजानी सैनिक की तस्वीर डालकर अजरबैजानी लोग की अपमान कर रहे हैं। हम हमारे सैनिक वापस चाहते हैं। बस